Yes, kambifurize kugubwa neza nkuko bisanzwe kuri mwe mwese bakunzi ba Afurine News Time, kuri mwe mudukurikira muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Birumvikana tugarutse kuri mikoro za Afurine News Time muri iki gitondo cyo ku tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, turi ku munsi wo kuwa gatanu. Nta kindi kituzanye ni update na nubundi zibikomeje kugenda bibera kuri iyi si yacu muri rusange, ariko birumvikana tugiye gukomeza kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mirwano ikomeje kugenda ihuza M23 cyangwa se muri iyi ntambara ikomeje kubica bigacika ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo zayo za FARDC zikomeje guhangana na M23. Ese noneho byefashe bite kuri ubu ngubu ko zongeye turavuga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana na taktike iremereye iri ku rwego rwo hejuru ya M23? Ese bihatse iki uku kuva kwa M23 mu bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Rubero, kuko ne nababwiye mu makuru yacu yejo yabanje mbabwira ko turi buze kuba twakurikirana butumwe mu duce M23 ya porinzemo cyangwa se yasubiye inyuma, tukababwira naho yasubiye. Niko bimeze rero, nibyo tugiye kuba tugaruka, ariko na nubundi ipfundo ririmo nuko uku kuva kwa M23 muri Rubero byanagize gutya ingabo za Uganda cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, uyu nta wundi ni General Kaine Lugaba, nawe akaba yatangaje ko ingabo za Uganda UPDF nazo ziteguye kuba zava muri Rubero cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Na nubundi wabihuza nuko izi ngabo za UPDF igisirikare cya Uganda zari ziri hariya muri kariya gace, zasaga naho ziri hagati ya M23 na FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byafashwe cyangwa se ababikurikiranira hafi akaba ari byo tugiye kuba tugenda tugarukaho, bikaba byafashwe nkaho ari itaktike ndetse ko bishobora kuba byashyira Felix Antoine Kilombo Kisekedi mu kaga, cyangwa se ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kaga. Byose rero byifashe bite? Gumana natwe urava kuri ahangaha kuri Afurine News Time usobanukiwe uko byose bihagaze 5 kuri 5. Nugukura cyangwa se kuvana ingabo za M23 niza UPDF Uganda People's Defense muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, byateje indi sura ako bakurikiranira hafi iby'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kisekedi ubu akaba ahanganye n'intambara itoroshye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba intambara y'amasasu ndetse intambara ikomeye cyane kuri ubu ni ya politiki. Gusa amakuru agera kuri Afurine News Time aravuga ko bitewe no kuva kw'ingabo za M23 muri Rubero, FARDC na Wazalendo bamaze guhamagara imitwe myinshi irimo FDLR kugira ngo ibafashe guhangana n'iki kibazo cyo kuba ari ikibazo cyuko FARDC ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo zivuga ko zitari gusobanukirwa neza ukuva kwa M23 muri Rubero, ngo nubwo biri mu byasinywe cyangwa se ibyo kubahiriza agahenge cyangwa se kugira ngo habeho ibiganiro, bati ariko turasanga tukareba ibingibi ari military tactical ya M23.
muraza kuba mwakumva uburyo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatanze impuruza kuri bagenzi babo bari mu bindi bice cyangwa se bagiye badeployinze hirya no hino, bababwira ko bagomba kuba bakwitegura ko byanze bikunze iyi tactique ari ya M23 igomba kuba yasiga iheru abo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bashobora kuba bagabwaho ibitero bigiye biremereye mu duce runaka, cyangwa se mu kimwe hakagira ibice bifatwa na M23, ibice bishyashya kandi bishobora kuba byababaza guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati rero ni iki kibazo cyo kujya dushobora kuba twajya ahavuye M23. Amakuru agera kuri Afuri News Time kuri ubu aremeza ko hari imitwe yo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yajya aho M23 yavuye muri Rubero, ariko nabyo bishobora kuba byateza akaga ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muragenda mubisobanukirwa 5 nugumana natwe byose uragenda umenya uko iyi nkuru yahariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Rubero ibiko hakorerwa icyo byaba bigamije ku mpande zombi. Bityo iyi ntambara ishobora gufata indi ntera itunguranye kandi yihutishije icyo kibazo kikihutisha kugwa kwa Felix Antoine Kilombo Kisegedi agatsindwa ku butegetsi. Bitewe n'iki? Itangazo ryo kuwa gatatu ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatanzwe n'umuyobozi mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryaje na nubundi risa naho ribisikana cyangwa risohokera icyarimwe n'itangazo ryanatanzwe na nubundi kuwa gatatu ryatanzwe n'umuyobozi mukuru w'ingabo za Uganda, nta wundi ni General Muhozi Kainerugaba, ryo gukura ingabo zabo za Uganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva Rubero kugera Mahagi, akaba ariho izi ngabo za Uganda zizatangira kuba zava. Iri tangazo rero ryatumye benshi bagenda bibaza kubikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na nubundi uku gutangaza kw'ingabo za Uganda UPDF ko zigomba kuba zava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kukaba kwa bisikanye no gukura ingabo nyinshi za General Sultani Makenga. Iyo tuvuze gutyo hahita humvikana M23 zikaba ziri gukurwa mu karere ka Rubero, bikaba byaratangiye ndetse kuwa mbere kuwa kabiri ko aribwo izi ngabo zatangiye kuba zakora mobile cyangwa se mobile ziva mu duce tugiye dutandukanye twaha muri Rubero, zisa naho zisubira inyuma. Ingabo z'impindura amatwara za M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagaragaje imyitwarire ya aba republikani no ubudahemuka no kubahiriza ibisabwa kugira ngo amahoro aboneke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu kuvana ingabo zayo muri Rubero. Ariko igiteje akaga cyangwa se gishobora gutungurana kigiye kuva ku nkomoko yo kudahuza kw'abanyekongo bo ku ruhande rutegekwa na Felix Antoine Kilombo Kisekedi, kubera ko nyuma y'amasaha make M23 ivuye Rubero, Wazalendo na FDLR binjiye muri bimwe mu birindiro byahoze cyangwa se ibirindiro bya bifitwe na AFC M23. Aha niho rero ruzingiye. Ibi bikaba bifatwa nk'ubushotoranyi nk'igihe byabaye na nubundi muri Ovira ubwo M23 yubahirizaga ibyasabwe byo kuba yarekura uyu mujyi igasubira inyuma, ni nako byabashe kuba byagenda. Wazalendo, FDLR, ingabo z'u Burundi, abacancuro n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi bose bahita baza muri uyu mujyi wa Ovira. None ni niko amakuru atugeraho abivuga kuva kwa M23 mu duce tugiye dutandukanye
twahariya muri Rubero na n'ubundi Wazalendo na FDLR bahise biroha muri utwo duce tumwe batangiye ko batugeramo nyine nk'uko byagenze muri Ovira. Uko byagenze ni muri Ovira nako hariya niko bigenze, aho bigaragazwa ko politike ya Kisekedi kubera uku gusubira mu birindiro bya M23 kandi baba batabyemereye, bikaba bigaragaza ko politike ya Felix Antoine Tshilombo Kisekedi, turavuga perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi politike irimo akaduruvayo gaterwa n'ikinyabupfura gike cy'imitwe n'ingabo birwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikaba bishobora kuza kubateza akaga, ariko kandi twavuze na n'ubundi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagizeho impungenge, ariko mu kugiraho impungenge ntizabasha kuba za maintaininga discipline yabo cyangwa se ngo bayikomeze be kuba bajya mu duce tugenzurwa na M23, kuko kujya muri utu duce tugenzurwa na M23 bishobora kuba byaza kuba imbarutso noneho iyi ntambara iremereye cyane ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigenda bite rero? Hakurikijwe itegeko rigena ihagarikwa ry'imirwano, M23 yemerewe gukomeza intambara. Ubwo niki mutumva muri military tactical? Nta kindi kuri ibyo ngibyo nabisobanuraho hakurikijwe iryo tegeko. Bigenwa gute cyangwa se bigenda gute? Mu mategeko mpuzamahanga, itegeko risaba ko imirwano ihagarara iyo uruhande rumwe rwanze rugakomeza kuba ari ukora ubushotoranyi cyangwa kutubahiriza ibyasabwe. Iri ni ihame ry'ibanze ry'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi IHL cyangwa se International Humanitarian Law. Iri tegeko rirabireba, ari byo kuba umuntu ashobora kuba uruhande rumwe rwakubahiriza guhagarika imirwano, urundi rwakomeza cyangwa se rutabyubahiriza, bityo intambara ikaba yakomeza, rwa ruhande rwubahirije ibisabwa rugahindukira rugakomeza intambara. Ibi bisa naho ari byo bigiye kuba byakurikiraho muri feze y'intambara dushobora kuba twakwitega muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi feze ishobora kuba yasiga na n'ubundi M23 yigaruriye izindi ntara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitari buze kuba za maintaininga cyangwa se zicunga discipline y'abo barwanyi bo ku ruhande bafatikanije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turavuga Wazalendo babandi bikoresha ibyo bishakiye, tukavuga izo za FDLR ziba zishukashukana na Wazalendo kugira ngo intambara ihoreho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tegeko rero rizwi kandi nk'itegeko ry'intambara cyangwa amategeko y'intambara, kandi rishyirwaho binyuze mu masezerano y'i Geneve n'amategeko mpuzamahanga asanzwe. Ishingiro ry'amategeko, amategeko mpuzamahanga asanzwe ni itegeko rya 47. Igihe cyose uruhande rumwe rwanze cyangwa rukarenga ku byategetswe, bisa nko gukomeza imirwano na rwa ruhande rundi rwari rwubahirije ibisabwa, icyo gihe narwo rufite uburenganzira bwo gukomeza intambara, kubera ko uruhande basaga naho bashobora kuba bakumvikanaho intambara igahagarara, rwo ruba rwanze kugira gute kubahiriza ibisabwa. Ngibi bigiye kuba ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi biraza kuba byakomoka kuri FDLR na Wazalendo nk'uko bisanzwe aribo bakomeza kujya bavuga ko bo hari bimwe mu biganiro cyangwa se mu masezerano guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se igisirikare cya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na M23 ubu biba bitabareba. Icyitonderwa, gusubira inyuma ntabwo bikunze gufatwa nk'imwe mu ngingo yo kwishyira mu maboko y'abandi mu baba muhanganye, kandi ingabo zisubira inyuma zishobora kuba
giterwa cyangwa se zikigabwaho imirwano. Icyo bahashatse kuba bavuga hano nuko hari igihe ingabo zisubira inyuma cyangwa se umutwe umwe ugasubira inyuma bitewe nuko ushaka kuba wakora reorganization, kongera kwiyorganiza, ariko bagasubira inyuma batarebwa n'amabwiriza yo guhagarika imirwano. Icyo gihe uruhande rumwe rukomeza kuba agabaho ibitero, ariko si uku bimeze kuri iyi ngingo. Usubira inyuma kwa M23 nuko yabisabwe, mu gihe nanone bigaragaye ko umugambi wo guhagarika imirwano umutwe umwe ugasubira inyuma biri muri gahunda yo guhagarika imirwano bisabwe n'abahuza cyangwa se n'itegeko, ntabwo uruhande bahanganye rwemerewe kubagabaho ibitero cyangwa kujya mu gace bavuyemo. Ariko ngibi biri gukorwa ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nabyo dushobora kuba twabona ibi bishobora kuba byahinduka military tactical y'uburyo bwo kugira ngo M23 yerekane akarengane kandi nanone ihagurukane undi murava wo kuba yakwiyongeraho izindi ntara zo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ku iva rya M23 muri Rubero, FARDC ntiyizeye ko nta ngaruka zabyo, nuko ubwoba burimo gukwirakwira mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bakuru b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bamaze gukusanya imitwe ya FDLR. Iri joro nibwo amakuru yatugezeho avuga ko barimo bakusanya imitwe irimo FDLR kugira ngo bahurize hamwe imbaraga zo kurwanya M23 ngo no kuba bayikurikirana aho irimo igenda iporinga cyangwa se iwizuronga isubira inyuma, kugira ngo babashe kuba bamenya ngo iri kuba igiye hehe, aho iri kuba igiye hari kuba hari ibikoresho bingana iki cyangwa se umubare w'abarwanyi bangana gute. Hari uburyo twejo twabasezeranije ko turi buze kuba twababwira uburyo bagiye basubira inyuma aho bagiye bava. Amakuru rero twayabazaniye nubwo tutabashe kuba twabona ibyerekezo byose, kuko ni ibyerekezo bigera nko muri 5 n'ibindi birengaho basubiye inyuma, ariko hari bimwe twabashe kuba twamenya. Abari muri Rubero cyangwa se hafi na Rubero aho ngaho kugeza ubu bari aho bita Alimbongo, niho bari kuba bakorera reorganization. na numuri turacyategereje ko baza kuva Alimbongo wenda berekeza mu kandi gace, ariko kuri ubu ngubu bafungiye amaferi aho bita Alimbongo. Abari Luseke bageze ahitwa Kitsambilo, akaba ari naho nabo bari gukora reorganization. Nabwo turacyategereje niba bari bugume ahangaha Kitsambilo cyangwa se niba bari bubashe kuba bakomeza mu kandi gace. Abari Luseke urebye uko gahunda ya M23 yasaga naho yari planinze, abari Luseke urebye basaga n'abari mu ntumbero yo kuzerekeza Butembo mu gihe cyose habayeho atake, nubwo atari hafi cyane, ariko wabonaga ariyo plani ya hari kuba baza yakwerekeza Butembo. Gusa hariho urugendo rw'amasaha, ntago bari begereye Butembo, ariko na nubundi si hari kure cyane ku buryo gukanyaga kwa M23 kutashoboraga kuba barara bagabye igitero muri Butembo. Ugasanga rero abangaba bari Luseke ariyo plani yabo yari hari, bakaba basubiye inyuma rero bajya Gitsambilo, akaba ariho kuri ubu ngubu bakambitse. Abandi bageze aho bita Bukununu bavuye mu bindi byerekezo bigiye bitandukanye, ntabashe kuba nababwira muri aka kanya, ariko kuri ubu bakaba bari kubarizwa aho bita Bukununu. Amakuru ava mu ngabo za FARDC igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atugeraho hano kuri Afri News Time aragira ati M23 baradushuka, bavuga ko bagiye cyangwa se bavuye mu duce basabwe kuba bavamo, ariko sibyo.
baravuga ko barava no muri Masisi mu duce basabwe kuba bavamo muri duce tugiye dutandukanye, ariko ni ukugira ngo berekeze muri Nyabyondo. Niko ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zatangiye kuba ziransenya cyangwa se zitanga amakuru kuri bagenzi babo babateguza, ahubwo ko hashobora kuba hagiye kubaho intambara iremereye cyane, aho ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zikomeza zigira ziti bati nyamara gahunda ya M23 ni ukugera iwarikare ndetse na Kisangani. Bakomeza basaba ingabo zabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo gukomeza kuba amaso ngo bitewe n'amakuru igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ubutasi bwacyo bwabashiye kuba bukomeza kugenda bukurikirana kuri uku kuva kw'ingabo za Repubulika Iharanira kuva kw'ingabo za M23 mu bice bigiye bitandukanye. Ariko nanone tukiri aho ngaho hari icyo twigeze kuba twababwira. Umugaba w'ingabo za Uganda yatangaje ko ashobora kuba bakura ingabo zabo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Twababwiye ko hariya muri Rubero zasaga naho ziri hagati y'abahanganye, zasaga ziri naho ziri hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho benshi bavuze bati Uganda gukura ingabo zayo muri Rubero cyangwa se muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni uburyo bwo kugira ngo hanyuma iri tegeko rize kugonga ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Uganda nivamo hagati, ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zite zijya hari ibirindiro bya M23 bavuyemo, bityo rya tegeko rihita rigonga igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. M23 ibone noneho uburyo yubura imirwano nta uyishinja ubuhemu cyangwa se kutubahiriza amategeko, ahubwo berekana ko igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kitifuza ibiganiro cyangwa se guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo batifuza ibiganiro, ahubwo bashaka intambara. Amakuru akomeza kutugeraho avuga ko AFC M23 yateye iyi ntambwe yo kubahiriza ibisabwa, ariko mu kugira ngo bongere kwishyira hamwe mbere yo kunyura muri pinga no gukomeza guhura n'abari Nyabyondo bagenzi babo n'abari Kashebere kugira ngo binjire muri Warikare. Aya ni amakuru akomeza kugenda atangwa n'ubutasi bw'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ubutasi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bukomeza bugira buti nibafata pinga bazamuke bajye i Masau na Kibuwa bahure na bagenzi babo babone uko bafata Iwarikare. Iyi ni gahunda y'umwanzi yateguye, niko ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo barimo gukomeza bavuga. Ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo tujye ku yindi ngingo. Iyi ngiyi tuyivuyeho nguko wabashe kuba atakurikiranye neza yumve ibiri kuvugwa muri iyi politike cyangwa se iyi tactical military tactical yo kuwithdrawinga kw'ingabo za Uganda, yo kuwithdrawinga kw'ingabo za M23 n'ibivugwa ku ruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nuko nguko nabirangije, ubundi namwe muraza kuba mwakwisesengurira. Tujye kuri iyi ngingo ivugana n'ubundi ko ku ruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo barasaniye hehe. Ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zarasanye muri Tanganyika cyangwa se muri ntara ya Tanganyika, hariya muri teritwari ya Fizi niho byabereye ku saha y'isa 12 z'igice z'umugoroba. Umugoroba wo kuwa kane ni muri rijoro ryakeye humvikanye amasasu nyuma y'imirwano yavuzwe hagati ya bagize imitwe ibiri y'ingabo za FARDC igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane imitwe hari umutwe bita Hebroni na Hibu, akaba ari bo babashe kuba barasana. Icyakora amakuru agera kuri Afri News Temu twamenye ko barasanye ndetse n'amasasu menshi, ariko turacyakurikirana n'ubundi icyatumye iyi mitwe ibiri isa naho ihangana cyangwa se havamo imvururu zituma abegura imitutu
bakayirebanisha, ubundi hakavamo ibitukura bagatangira kuba barasana, dore ko bamwe bakomeretse. Amakuru akaba avuga ko hari n'abitabye Imana kuri izi mpande zombi, cyangwa se muri iyi mitwe ibiri y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahanganye ubwazo. Na n'ubundi turacyabikurikirana, abashobora kuba bakomeretse n'abitabye Imana n'impamvu barasanye, byose turacyabikurikirana ngo tubashe kuba twabitara 5 kuri 5. Turaza kubibagezaho mu makuru yacu aza gukurikira aya ngaya. Imibare y'abaguye rero muri icyo gikorwa cyangwa muri iyo mirwano yahuje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwazo ntabwo biratugeraho neza. Kuri ubu tubagejeho aya makuru, kandi iperereza ngo riracyakomeje kugira ngo hamenyekane neza impamvu z'ibi ibibazo byisubiranamo hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tujye kuri iki kibazo na n'ubundi cya Zambia, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Byifashe bite kuri iyi ngingo? Mwibuke neza ko mu kwezi kwa kabiri mu matariki abanza nigeze kubagezaho uburyo Zambia yakoze icyo bita cordon research cyangwa se umusako, hanyuma mu mujyi wa Ndola muri hariya muri Zambia bagafatiramo benshi b'abanyekongo. Niba mubyibuka bakurikira amakuru ya Afri News Time umunsi ku munsi mudahwema kuyakurikira, nababwiye ko kari bamwe b'abanyekongo bafatiweyo basubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi basangwa ari ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mutwe wa Special Force bari batumweyo muri Zambia kugira ngo bazajye bahitana cyangwa se bica bamwe mu banyekongo bari batavuga rumwe n'igisire na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bakorera ku butaka bwa Zambia, cyangwa se bashobora kuba bakoresha ubutaka bwa Zambia bashaka kubonana na bagenzi babo bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ngingo narayibabwiye. None kuri ubu rero twongeye kuba twakwakira andi makuru avuga ko Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bongeye kuba bashaka kuba bagambanira bamwe muri abo banyekongo bashobora kuba banyura muri Zambia, cyangwa se kugira ngo barebe uburyo bakomeza kuba batesha umutekano mukeya muri Zambia. Ariko biturutse kuki? Ku banyekongo ndetse no kuba Zambia yarafunze amayira y'abavaga mu bihugu bigiye bitandukanye baza gukoresha training cyangwa se baza kwinjizwa muri FDLR, bakanyura muri Tanzania, bagira muri Tanzania bagakomeza muri za Zambia bagahinguka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero kuba hari bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi bagiye batanga ayo makuru, ibyo byose Zambia igafunga ayo mayira ndetse no gukomeza gufata bamwe bakoresha ayo mayira. Byatumye rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ishaka gukora icyo bita ama operation bazita red operation ziba zishinzwe kuba zahitana abatavuga rumwe n'ubutegetsi buba buriho bakabahatanira mu kindi igihugu. Nyuma yuko rero nababwiye mu kwezi kwa kabiri ko hari abanyekongo bafashwe, abandi kuri ubu bakaba bategerejwe kugezwa imbere y'urukiko muri Zambia, basanzwe ari abasirikare binjiye ku butaka bwa Zambia mu buryo butemewe n'amategeko. Abari impunzi bo babashwa Zambia yarabarekuye, narabibabwiye. Kuri ubu rero nyuma yaho y'icyo gikorwa mwagiye mwumva hari umwanzuro wafashwe wihuse yo kuba hari impunzi zari ziri muri Tanzania, zaba iz'abanyekongo zaba iz'abarundi, izo nkambi zahise zinjizwamo. Igisirikare cya Tanzania n'igipolisi batangira kuba basenyera abo bantu ngo batahe iwabo. Ariko amakuru twabashe kuba twamenya bwari uburyo bwo kugira ngo niba bigenza gutyo zimwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyekongo batari bubashe kuba basubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungire mu bihugu bigiye bitandukanye bituranye na Tanzania. Niko byagenze, bamwe rero bahita bajya muri Zambia. Mu kujya muri Zambia, Uburundi nabwo bwahise muri kwa kugambana nababwiye. Icyo Tanzania yakoze, baravuze bati wesenye izo nkambi, nibahunga kuva barafashe bariya abanyekongo
Zambia ikabagumana, twebwe tugiye gukoresha ingabo z'u Burundi na n'ubundi zigende muri icyo kivunge cy'abahunze, zijyeyo zitangiye gukurikirana amakuru yo muri Zambia, ibikorerwa muri Zambia, niba hari abariyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubashe kuba twamenya amacumbi yabo, bakora gute, babahehe, dore ko amakuru atugeraho na n'ubu ndavuga ko uriya mutwe wa MTKC byanze bikunze bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa MDKC ngo bashobora kuba hari uburyo nabo bakoresha hafi muri Zambia, cyangwa se bashaka kuba bashaka uko bihisha muri Zambia, ariko bakurikirana iby'umutwe wabo bari hafi na hariya, kuko kuva muri Zambia cyane cyane hano muri uyu mujyi wa Ndora ujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta gihe kirekire kirimo. Rero Tanzania icyo yakoze niki, yasenye inkambi kugira ngo zira mpunzi z'abarundi zite zibamwe biroha muri Zambia, hagenderemo n'ingabo z'u Burundi zigiye kuba zaneka muri Zambia, hanyuma nizigerayo akazi kari kagiye kuba kakorwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twababwiye zafashwe na Zambia, zari zinjiyeho mu buryo butemewe, none ako kazi kaze kuba kakorwa n'izi ngabo z'u Burundi, ariko nabo Zambia yabacakiye kuri ubu ikaba ayigiye kuba yabohereza mu gihugu cyabo, na n'ubundi abo iri bubashe kuba yakoraho iperereza gasanga ari ingabo z'u Burundi, nabo bazashiriwe imbere y'inkiko hariya muri Zambia. So bwa mbere rero Zambia na n'ubundi yafata abarundi abanyekongo n'abaki ikongera ikabasubiza iwabo, dore ko mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'ibihumbi 2026 Zambia yirukanye abaturage barenga 80, aba ni babandi nababwiraga aba banyekongo, kubera kuba mu gihugu mu buryo butari bwo, cyangwa se uburyo butemewe n'amategeko, cyane cyane nyuma y'igikorwa cyabereye mu mujyi wa Ndora, yaho nababwiraga habereye icyo bita ko runadesake cyangwa se umusako. Iki cyemezo kikaba cyarerebaga abantu badafite ibyangombwa byemewe n'amategeko baba ku butaka bwa Zambia. Kuri ubu Zambia ikaba yirukanye abaturage benshi b'abarundi batuye muri icyo gihugu, cyangwa se binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, barimo abantu 198 muri yatangiye kuba yanabirukana na mbere yuko ibyo byose bigenda biba, dore ko bagaragaje ko kuva mu ukwezi kwa 9 k'umwaka w'ibihumbi 2024 hari abo birukanye bagera ku 198, abandi bagera ku 149 babirukana mu kwezi kwa 5 k'umwaka w'ibihumbi 2025 mu rwego rwo kurwanya abinjira n'abasohoka mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Naho kutaki 25 z'ukwezi kwa 3 umwaka w'ibihumbi 2026 nibo noneho nababwiye amakuru avuga ko binjiyeyo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi zari zihinduye impunzi cyangwa se abasivili. Kuri izo tariki 25 zo ku kwezi kwa 3 umwaka w'ibihumbi 2026 Zambia irimo guhangana n'ubwiyongere bwihuse bw'umubare w'abashaka ubuhungiro b'abarundi muri Zambia, ubu bakaba barenga ibihumbi 15 bamaze kuba babarurwa hariya muri Zambia. Uyu mubare wikubye hafi inshuro ebyiri mu mwaka umwe nk'uko bivugwa n'abayobozi ba Zambia. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jacques Mwirembu wa Zambia yagaragaje ko abarundi ubu bagize itsinda rinini mu binjiye mu Burundi baza bashaka ubuhungiro mu Burundi baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abavuye muri Tanzania. Yavuze ko abenshi mu baza ari abasore bari hagati y'imyaka 19 na 35. Iki gikorwa giteye impungenge abayobozi bakaba batangiye iperereza kugira ngo basobanukirwe neza urugendo rw'abimukira n'ingaruka zarwo ku mutekano w'igihugu cya Zambia n'ituze rusange mu gihugu cya Zambia. Abinjira cyane cyane banyura
muri Tanzania nk'uko nababwiye, cyangwa se bava muri Tanzania mu nkambi zigenda zisenywa n'igipolisi cya Tanzania, ariko biri kuki kuri gahunda imwe y'u Burundi, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Jackie Mwirembo, uyu ni ministre w'ubanye na amahanga, ni ministre w'ubutegetsi nako bw'igihugu hariya muri Zambia, yashimangiye agira ati mbere y'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka w'ibihumbi 2025 umubare w'impunzi z'abarundi wari ubarirwa mu bihumbi 8, uyu munsi zirenga ibihumbi 15 kubera cya kibazo basenyewe, cyangwa se muri Tanzania bahise, u Burundi na Repubulika na Demokarasi ya Kongo bahise bicara baravuga bati kugira ngo dushire maneko muri Zambia nuko tugomba kuba twakwifashisha isenywa ry'izi mpunzi. Kuri ubu bakaba bari gusaba ababinjiye muri Zambia, uko amakuru agenda tugeraho, bakaba bavuga ko bari gusabayo ubuhungiro, bacumbikiwe mu nkambi zigiye zitandukanye, harimo inkambi ya Meheba, mu nkambi ya Mayukwayukwa n'inkambi ya Mantapala. Akaba ariho kuri ubu bacumbikiwe mu gihe ikibazo cyabo kigikurikiranwa, cyangwa se n'iperereza rya Zambia rikibasha kuba ryajonjora bamwe, nk'uko nababwiye muri abo basore bari hagati ngo y'imyaka 19 n'imyaka 30, hari ibyo bashaka kuba babakurikiranaho. Uku kwiyongera rero kw'abahagera, avugaho ko bagera muri Zambia baturutse muri Tanzania no mu Burundi kwaje mu ntangiriro y'ukwezi kwa mbere umwaka ushize, cyangwa se ukwezi gushize. Akaba ari gahunda ikomeje guteza impaka mu gucyura impunzi z'abarundi ziba muri Tanzania, nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira ko Tanzania yavuze ko idashaka impunzi z'abarundi mu gihugu cyabo, bagomba kuba bataha, ariko biri kuri gahunda imwe namaze kuba nababwira, gahunda imwe y'ibyo bihugu bitatu, Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'u Burundi. Kuva icyo gihe ibihumbi byahungiye mu bindi bihugu byo muri aka karere birimo nk'u Rwanda, Uganda, Kenya na Zambia, nk'uko Zambia yo yavuze iti kukuza kw'impunzi z'abarundi ahangaha muri Zambia biteje ikindi kibazo kiremereye cyane, kirimo no kuba dushobora kuba hazazamo guhungabanya umutekano wa Zambia. Nguko rero bakunzi bacu, kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe mudukurikirana muri hirya no hino, kuri mwe mutakuye urushinge rwanyu kuri AfriNews time kuva dutangira aya makuru kugeza tuyagejeje ku musozo. Reka mpinira ahangaha tuze guhura namwe mu makuru yacu aza gukurikira aya ngaya. Imana ikomeze kubahira no kubaha umugisha nk'uko bisanzwe. Kuri mikoro za AfriNews time mwari kumwe na Byamungu, turaza gusubira mu kanya. Audio Jungle.